Rade Šerbedžija ima 2 zlatne arene Pulskog festivala, kad u Puli, 93. sjeda vijeće da odluči smije li uopće biti nagrađen. Ne o filmu se raspravlja, o čovjeku. Prva mu je stigla 78. za Bravo maestro, druga 86. za Večernja zvona. Obje je izglasala struka, javno, na kraju tjedna projekcija. 3. put njegovo ime otvara sjednicu. Na programu je Contessa i on je u podjeli. Službena povijest festivala tu raspravu naziva nacionalističkom polemikom i bilježi zaključak vijeća. On u programu sudjeluje na općim osnovama, kao i svaki drugi glumac te godine. Rečenica koja se u normalnoj godini ne izgovara nikad. Festival te godine traje 4 dana, od 22. do 25. srpnja. U glavnom programu su 3 hrvatska filma, i to je sve. Projekcije idu kao i svake godine u Rimskom amfiteatru, pod otvorenim nebom. Kad poljsko-francuska kopija stigne bez hrvatskih titlova, dr. Kruno Simon stane pred platno i replike prevodi naglas, uživo, dok traje projekcija. A gdje je on te godine? Ne u Zagrebu. 93. Šerbedžija više ne živi u državi u kojoj se taj festival održava. Popularna verzija priče kratka je i lako se pamti. Pobjegao je iz Zagreba 91. pod pritiskom kad je počeo rat. Tu rečenicu ponavljaju polemički tekstovi i danas. On sam u intervjuima govori nešto drugo. Govori o proljeću 90. Kaže da je tada upoznao Lenku Udovički i s njom počeo živjeti u Beogradu, godinu dana prije rata. Istu hronologiju ponavlja različitim novinarima u razgovorima raznih godina, ne pomjerajući je ni za mjesec. 1 godina razlike. Zvuči kao sitnica. Nije. Ako je otišao 91. netko ga je otjerao. Ako je otišao proljeća 90. otišao je sam. I cijeli se spor vodi unatrag, o odluci koju je donio prije nego što je itko pucao. 86. su mu na pulskoj pozornici uručili drugu arenu, pred punom dvoranom, na kraju tjedna projekcija. 93. se o njegovu imenu glasa. Između te 2 večeri promijenila mu se adresa. I ostao je datum oko kojeg se on i novine ne slažu. Da bi se uopće sazivalo vijeće, čovjek prvo mora biti dovoljno velik da mu ime nosi program. Do te sjednice iza njega je više od 1/4 stoljeća filmskog rada. Prijelomna kazališna uloga počinje jedne ljetne noći na Dubrovačkoj tvrđavi, kad predstava kreće tek pošto padne mrak. Rođen je 27. srpnja 46. Selo Bunih, kraj Korenice, Lika. U intervjuima govori da su mu roditelji bili partizani i da su ga odgojili kao ateista. Ljeto 74. Dubrovnik, tvrđava Lovrijenac, Dubrovačke ljetne igre. Iznad mora, na kamenu. Tvrđava stoji na stijeni zapadno od gradskih zidina, okrenuta otvorenoj vodi. Ako vam se ovakvo provjeravanje isplati, pritisnite palac gore i pretplatite se. Dalje ide teže. A prije toga napišite u komentar, je li otišao sam ili su ga otjerali. Na scenu izlazi Hamlet. Igra ga 28-godišnji glumac iz Buniha. Redatelj je Dino Radojević. Sama tvrđava mu se opire i on to poslije opisuje bez ukrasa. Vjetar mi vraća riječi u utrobu, studen, zebnja. Kritika ga tada izdvaja kao glavnu vrijednost predstave. Američke novine će 20 godina kasnije, pišući o njemu, spomenuti da se ta predstava godinama igrala pred rasprodanim Lovrijencem. Kamena tvrđava iznad mora prima nekoliko stotina ljudi. Igre te godine slave 25. sezonu, a na repertoaru je i Mandragola. Publika se penje uz kamen prije mraka, jer se drukčije do gledališta ne dolazi. Te godine Hamleta igra još jednom. U selu, pred kamerom, u tuđoj amaterskoj predstavi. Film se zove Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja. Redatelj je Krsto Papih, predložak je drama Ive Brešana. Radnja je jednostavna i okrutna. Seoski ljudi postavljaju Šekspira. Šerbedžija u toj podjeli igra Joca, dakle Hamleta unutar tuđe amaterske predstave.
Njegova uloga ondje ima dva imena odjednom. Joco, odnosno Hamlet. Njegov lik nije danski princ, on je čovjek iz sela kojemu su princa dodijelili. Kopija na kojoj piše godina snimanja nosi 73. Kinobaze film vode i pod 74. po festivalskom i distribucijskom optjecaju. Dok jedna publika gleda njegova Hamleta ozbiljna, druga gleda kako se Hamlet izvodi naopako. Tekst je Šekspirov u oba slučaja. Glumac je jedan te isti. Predznak suprotan. Jedna izvedba ima ljetni festival i redatelja s imenom. Druga, seosku dvoranu i mještane koji glume glumce. Diploma stiže nekoliko godina prije toga. Akademija za kazalište, film i televiziju u Zagrebu. Enciklopedija navodi 70. Dio biografija 69. Ali kamera ga je snimila i prije diplome. Filmske baze bilježe njegovo ime već 67. Iluzija i Crne ptice. Godinu poslije dobiva prvu veliku filmsku ulogu. Gravitacija ili Fantastična mladost činovnika Borisa Horvata. Redatelj Branko Ivanda. Student koji na ekranu nosi naslovnu ulogu prije nego što je dobio ispisanu diplomu. U Ivandinu filmu on više nije ime iz dna podjele. On nosi radnju. Priča vodi u ured. Junak je činovnik. Student akademije s tom pričom ulazi u profesiju. Poslije akademije radi na dvije zagrebačke pozornice. Gavela, Hrvatsko narodno kazalište, najjače kuće grada i njegovo ime stoji na repertoaru obje. Jedna sezona na dvije pozornice znači 2 rasporeda proba, a snimanja padaju između njih, u dane kad ne igra. Takav kalendar ne ostavlja prazne mjesece. Na Lovrijenac je izašao glumac koji je iza sebe već imao naslovnu filmsku ulogu, 2 zagrebačke kuće i nekoliko godina staža. Nije to bila karijera u nastanku. 19 godina poslije te noći na kamenu, o tom će imenu glasati vijeće u Puli. 4 godine kasnije, o njemu se izjašnjava žiri. Ljeto 78. Festival na Jadranu. Kategorija glavne muške uloge. I njegovo ime. 86. mu u Puli opet daju nagradu za glavnu mušku ulogu, za Večernja zvona. Za stolom u međuvremenu sjede drugi ljudi, a odluka glasi na njegovo ime. 2 takve nagrade prestaju biti stvar ukusa jednog žirija. Odluka je oba puta javna, na kraju tjedna projekcija, pred dvoranom koja je te filmove upravo pogledala. Prvu arenu prima s 32 godine. Drugu mu uručuju kad iza sebe već ima i predavačke godine na Zagrebačkoj akademiji i kad ga u podjelama vode kao glumca koji film može ponijeti sam. Kazališni repertoar tih godina ide istim smjerom. Njegove biografije prve nabrajaju 4 naslovne uloge. Peer Gynt, Don Juan, Edip, Rikard III. Uz njih stoji i ona ljetna uloga s Tvrđave nad morem. Krajem 70-ih stiže posao koji s pozornicom nema veze. Akademija dramske umjetnosti u Zagrebu uzima ga za nastavnika glume. Čovjek koji ljeti igra Edipa, zimi ispravlja studente na satu. Krajem 80-ih predavanja mu se sele u Drugu Republiku, Akademija umjetnosti u Novom Sadu, gluma. Predaje ondje sve do rata. Krajem 80-ih ima 2 zlatne arene, naslovne uloge klasičnog repertoara i predavačko mjesto u Drugoj Republici, uz snimanja koja teku svake godine. Iz takvog položaja izlazi rečenica koja ga prati desetljećima. Prvi glumač države. Tu titulu nije dodijelilo ni jedno kazalište ni ministarstvo. Napisali su je novinari i kritičari i ostala je uz njegovo ime dulje od bilo kojeg ugovora koji je potpisao. 40. su mu godine kad počinje predavati u Novom Sadu. 90. Rade Šerbedžija upoznaje Lenku Udovički i, kako sam kaže, počinje živjeti s njom u Beogradu, godinu dana prije rata. Rat u Hrvatskoj počinje sljedeće godine.
1991. radi u Beogradskom kazalištu. Igra Đorđa u predstavi Ko se boji Virginije Woolf. Režira Dušan Jovanović. Đorđ je uloga koja se ne dobiva u prolazu. Glumac je na sceni cijelu večer i vodi je od prve replike do zadnje. Jovanović je daje čovjeku koji je već u kući, u sezoni, na rasporedu proba. Beogradska predstava podupire njegovu hronologiju, ali je sama ne dokazuje. Pokazuje gdje je čovjek tog proljeća zaista bio. U Hrvatskoj tada već pucaju puške, a on u Beogradu izlazi na probe. U otvorenim izvorima o tim mjesecima nema ni jednog kazališnog papira. Zagrebačke novine iz 90. i 91. o njegovu odlasku pišu tek naknadno, kad je čovjek već u drugoj državi. Napad na njegov odlazak dolazi poslije odlaska. Redoslijed mijenja cijelu priču. Čovjeka koji je otjeran, netko je morao otjerati, i to se može imenovati. Čovjek koji se odselio zbog žene i posla nikome ne duguje objašnjenje, a dobiva ga svejedno, i to godinama poslije. Suprotna verzija svaki put mijenja i godinu i razlog. Njegova se ne mijenja ni u jednom razgovoru. Tokom rata njegovi roditelji napuštaju Vinkovce. Otac i majka odlaze u Beograd. Ljudi koje je opisao kao partizane i zbog kojih je odrastao bez crkve, pakiraju kuću u kojoj su ostarjeli. Šerbedžija ih poslije naziva srpskim izbjeglicama. Vinkovci leže u istočnoj Slavoniji, na ravnici. Kroz grad prolaze pruge i prema Zagrebu i prema Beogradu. Vinkovački ranžirni kolodvor, sagrađen 1948. bio je prvi takav u Jugoslaviji i jedan od najvećih u ovom dijelu Europe. Do rata je na tom čvoru radilo oko 3600 ljudi. Njegovi roditelji tim pravcem idu na istok. Zagrebačka pozornica, novosadska predavanja i roditeljska kuća u Slavoniji odlaze mu u 2 godine. I dok se o njegove godini raspravlja u novinama, njegov beogradski stan postaje adresa za 2 ljudi koji su ostali bez svoje. Godinu dana kasnije, u aprilu 1992. na početku opsade, Šerbedžija je u Sarajevu. Došao je s koncertom, dogovorenim ranije, kao i svaki drugi posao te sezone. Rat mu pada na termin nastupa. Iz Sarajeva će izaći autobusom 15 dana kasnije. 6. april te godine pada u ponedjeljak. Grad u kojem svira ima svoje kazališne kuće, svoju televiziju i svoju publiku koja ga zna s ekrana 20 godina i ništa od toga tog jutra ne radi. O tom odlasku poslije priča ovako. Na stanici je svoj kupljeni karat dao ženi s 2 djece koja su plakala. Vozač mu je dopustio da putuje stojeći, pored njega. Autobus su na izlasku zaustavili naoružani momci. Jedan ga je prepoznao i mahnuo rukom da propuste vozilo. Ima 45 godina. Naslovne uloge svjetskog repertoara igra više od 2 desetljeća, a lice mu je poznato od Vardara do Triglava. Toga dana, na stanici puno ljudi koji pokušavaju izaći iz grada, to ne vrijedi nikome ništa, osim jednom naoružanom momku koji ga je prepoznao. Tu priču je novinarima ispričao godinama kasnije. Otada je ponavlja bez izmjena, ni autobus, ni čovjek koji ga je prepoznao. U Beogradu ga čekaju stan, ansambl i raspored proba. Čeka ga i jedna majska noć. Tih dana u porodici slave rođenje kćeri. Uveče on ulazi u klub Nana. Za njim ulaze pijani gosti, jedan s pištoljem. Viče da je Šerbedžija srpski izdajnik. Zatim diže ruku i puca u strop. Metak ide u plafon zatvorene prostorije pune ljudi koji ga poznaju s ekrana. Ime tog čovjeka do danas ostaje nepoznato. Kuća mu je bila nekoliko stotina metara dalje. Prema njegovom kasnijem svjedočenju, put je prešao mirno, a noge su mu popustile tek kod kuće. Zatim su, piše američki novinar koji ga je tada intervjuirao, stigle nove prijetnje. Tada je odlučio da odlazi. O toj večeri je govorio u velikom intervjuu 2015. i nosilac priče je on sam.
U kasnijim medijskim prepričavanjima njegov iskaz potvrđuje glumica Branka Katić. Prvi put ga je pomjerila žena i posao. Drugi put onaj gost s pištoljem. I on je na njegov život utjecao jače od svih direktora pozorišta zajedno. Iz te večeri se u prepričavanjima izbodi zgodna simetrija. U oba grada, navodno, jednako i jednakom snagom. Građa to ne podnosi. Zagrebački pritisak ide preko novinskih tekstova i javne polemike, razvučen na godine, i oružje se u toj priči ne pojavljuje nijednom. Beogradski se odigra za jedno veče, u jednoj prostoriji, od jednog naoružanog gosta. Različiti su i po obliku i po trajanju, a izjednačavanje ne opisuje tačno nijedan. Odlazi s porodicom iz Kofera, bez adrese. Slovenija. Prema intervjuu iz 95. porodica ondje provodi oko 2 mjeseca u hotelu, a on prvi put u karijeri izlazi na scenu na jeziku koji nije njegov, slovenačkom. Uz to nastupa s koncertima, jer se od jedne pozorišne sezone u tuđem gradu ne živi. Prvi slovenački tekst uči po slogovima. Zagreb je bio kuća s ansamblom, sezonom i predavanjima. Beograd je bio grad s poslom, stanom i predstavom u kojoj nosi večer. Ljubljana je grad u kojem počinje ispočetka. Od aprila do kraja te godine promijenio je 3 adrese. Svaku je izabrao sam i nijedna nije bila ono što je htio. U Sloveniji radi, ali ne igra ono što je igrao. Publika koja ga je poznavala ostala je u državama nastalim raspadom Jugoslavije, iza granica koje su preko noći postale prave. Ubrzo ponovo pakuje kofere. Ovaj put ne u susjednu republiku. Odlazak u London predlaže mu Lenka Udovički. Sljedeća adresa je London. Tamo će sam sebi postaviti pitanja na koje postoje samo 2 odgovora. I jedan od njih znači kraj glume. Ili ću naučiti novi jezik i nastaviti da radim, ili napuštam profesiju. Tako on sam, novinarima 95. u 48. godini, opisuje šta je pred njim stajalo. Kada je tačno stigao, ni izvori se ne slažu. U jednom intervjuu kaže da je u London došao 92. Drugi izvori navode 93. Redoslijed gradova ne mijenja se ni u jednoj verziji. Razlikuje se samo godina. Vanessa Redgrave i Corinne Redgrave. Njihov pozorišni krug je prvo mjesto na kojem u Londonu radi. Moving Theatre je trupa koju su osnovali njih dvoje. Nije to velika gradska kuća sa stalnim ansamblom i sezonom objavljenom unaprijed, nego družina koja se okuplja oko naslova, odigra ga i raziđe se do sljedećeg projekta. Za čovjeka koji je 20 godina radio po kućama s repertoarom, to je druga vrsta kalendara. Ono što je ondje odigrao može se imenovati Smoke u Manchesteru, 93. Brechtin Hollywood s Moving Theatreom, 94. U njegovom popisu radova stoje i Brechtin Exile, Liberation of Skopje i Opera Sarajevo, ova posljednja bez precizne datacije. Po tadašnjim najavama spominjalo se i njegovo učešće u Antoniju i Kleopatri s Vanessom Redgrave. U sačuvanoj podjeli te predstave njegovo ime se ne pojavljuje. Šta se u međuvremenu dogodilo, ne zna se. Njegov problem u Londonu nije nostalgija, nego posao. Kod kuće se sezona pravila unaprijed. Uloge su se dijelile u augustu, a njegovo ime stajalo je među prvima. U Londonu svako jutro počinje od telefona i tuđeg rasporeda. A hoće li ga neko pozvati na audiciju, odlučuje se svaki put iznova. Mogao je da živi od gostovanja među svojima, po dijaspori, po sjećanju na ono što je bio. Taj posao ga je čekao odmah, bez jednog dana priprema. Uzeo je onaj drugi, koji se plaća unaprijed i ne obećava ništa. Zato saradnja s Redgraveovima nije epizoda, nego jedina stalna tačka koju u tim godinama ima. A ono što je izabrao, počinje da radi brže nego što se od takvog izbora očekuje. Prvi koji mu s te strane daje veliku ulogu nije Englez. Redatelj iz Skoplja, Milčo Mančevski,
1994. mu nudi ratnog fotografa Aleksandra Kirkova. Film se zove Before the Rain. Ulogu je dobio na Mančevskijev poziv, prije nego što je u Londonu imao agenta. S tim filmom Šerbedžija te godine ulazi u Veneciju. U Veneciji film uzima Zlatno glava. Uzima i nagradu filmske kritike, Fipresci. Šerbedžija dobija svoju, odvojenu, Pazinetti za najbolju mušku ulogu. Njemu lično, ne filmu. 2 godine ranije izlazio je iz Sarajeva autobusom. Sada, u Veneciji, prima nagradu za glavnu ulogu, u gradu u kojem ga do tog ljeta nije poznavao niko osim ljudi koji su gledali jugoslovenske filmove. Posao na zapadu otvara mu ono što je odigrao kod kuće. Ista ona filmografija o kojoj se 2 sezone ranije raspravljalo u Puli. U američkim novinama sredinom 90-ih na pitanje o nacionalnosti odgovara da je Srbin rođen u Hrvatskoj. Jezik, mentalitet i kultura srpsko-hrvatski, kaže. Film te sezone obilazi svjetska kina. Ponude poslije njega stižu iz Londona i iz Amerike. 1997. dobija Ivana Trećaka u filmu The Saint. 1999. igra Milića kod Stanleya Kubricka u Eyes Wide Shut. 2000. stižu odjednom 2 uloge. Boris Britva u Sneću Gaja Ritchija i dr. Nehorvić u drugoj nemogućoj misiji. Kirkov je bio fotograf koji se vraća kući. Tretjak i Britva su ljudi s oružjem i sa stranim imenom u špici. Oba filma se vrte po televizijama godinama poslije premijere i kad ga kasnije pitaju šta je publika najviše zapamtila, navodi upravo tu dvojicu. O tome kako se biraju uloge govori sam, mirno i bez uvrede. Strani akcenat sužava spisak tipova koji mu se nude, a da zvuči kao Amerikanac nije ni pokušavao. Igrao je, kaže, i Grke, i Njemce, i Talijane. Ali ta 2 filma su vidjeli svi i tip se zalijepio za njega. Tome po njegovim kasnijim izjavama dolazi i drugi razlog. U Hollywood je došao u godinama u kojima se glumcu više ne nudi cijeli spisak. Kirkova je odigrao pred 50, a Trećaka i Britvu poslije 50. 2005. pojavljuje se u Batman Beginsu. Igra beskućnika, ulogu na margini kadra, bez oružja i bez prijetnje u tekstu. Rim, 27. oktobar 2007. Rimski filmski festival dodjeljuje mu službenu nagradu za najbolju mušku ulogu. Film se zove Fugitive Pieces. Opet nagrada njemu lično, a ne filmu. Čovjek koji je naslovnu ulogu svjetskog repertoara igrao pred rasprodanim Lovrijencem ostaje prije svega Boris Britva. I to je posao. Snimanja, honorari, avioni i uloge koje stižu po pozivu. 20 godina istog ritma. 2001. nastaje novo ime, kazalište Ulikses. Osnivača su dvojica, on i Borislav Vujčih. U današnjem upisu Hrvatskog registra umjetničkih organizacija, poslije promjene 2018. stoji drukčiji sastav osnivača. Pozornicu za njega dobit će tamo gdje je decenijama stajala predsjednička rezidencija, na Brijunima. Otoci na kojima je Josip Broz Tito imao svoju kuću od 47. do 79. Bijela vila dobija taj službeni status 53. Otoci leže uz Istarsku obalu, a do njih se stiže brodom. Publika koja hoće na predstavu mora prvo na trajekt, pa pješice do mjesta na kojem se igra. I to ljeti, uveče, na otvorenom. Prva predstava nove kuće nije kamerna sitnica. Kralj Lir. Režiju potpisuje Lenka Udovički. Na mjestu ljetnog sjedišta jedne države igra se komad o kralju koji podijeli zemlju i ostane bez svega. Premijera je u augustu 2001. U publici je više od 1000 ljudi. Vlada Ivice Račana te godine kazalištu ustupila Mali Brijun i Fort Minor. Slavlje poslije predstave traje do jutra. Grad Zagreb daje projektu 100.000 kuna. Menadžer Duško Ljuština svjedoči da prva sezona završava ozbiljnim gubitkom.
Priča o poklonjenom otoku i besplatnom najmu kruži godinama, a stvarni račun prvog ljeta je ta dotacija i minus na kraju sezone. Struka premijeru čita kao njegov povratak u hrvatski teatarski prostor i dio kritike taj povratak dočekuje oštro. Zamjera se estradnost i površnost, zvijezdano samodopadanje i nedovoljno razrađena režija, a ide se i na elitizam projekta i na to što je predstava kritici teško dostupna. Nijedan od tih tekstova ne govori o dobrodošlici. Predstava svejedno ostaje na programu, a publika joj se vraća svako ljeto. U oktobru 2019. u Zaječaru mu uručuju nagradu Zoran Radmilović za Đorđa, ulogu koju je prvi put igrao 30 godina ranije u Beogradu u sezoni oko koje se i danas spori. Iste godine u Zagrebu prima i Vladimira Nazora za životno djelo u području filmske umjetnosti, uručen 18. juna. Odluka je donesena 6. maja. Treća te godine stiže iz inostranstva Mary Pickford Međunarodne akademije štampe za doprinos industriji zabave. Rad se ne prekida. Ljeta 2010. uzima 3. zlatnu arenu za Maneta u filmu 72 dana. 10 godina poslije stiže i 4. za Petra Hektorovića u Ribanju i ribarskom prigovaranju. Od festivala koji je 93. glasao o njegovu pravu na nagradu. O sebi je u 30 godina izgovorio 3 različite rečenice i sve 3 su datirane. Sredinom 90-ih u američkim novinama odgovara kratko: Srbin rođen u Hrvatskoj. 20. jula 2022. pred televizijskim kamerama kaže drugo: Krajišnik, čovjek, Srbin iz Hrvatske. 2 godine iza toga, u intervju za Radar, ja jesam 100% Srbin. U istom razgovoru dodaje da je Hrvatska njegova domovina i da na nju ima isto pravo kao i Hrvati. 30. marta 2017. potpisuje deklaraciju o zajedničkom jeziku. Tekst pod kojim su se potpisali pisci, prevodioci, glumci i profesori iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Njegovo ime stoji u prvom spisku potpisnika. Nijednu od tih rečenica poslije nije povukao. U 2025. i dalje snima. Đurađ Branković u istorijskoj seriji Rise of the Raven, koja se u slovenačkim katalozima vodi i kao Krokarjev spon. Uloga u filmu Paviljon, koji ulazi u aktualne kataloge Filmskog centra Srbije. 79 moje godina. 2026. stiže objava iz njegovog teatra. U 26. sezoni posljednji put igra Lira. Do tog ljeta tu je ulogu na Malom Brijunu odigrao više od 100 puta. Za 25 godina kroz to gledalište je po računu Hrvatskog javnog servisa prošlo oko 50.000 ljudi. Posljednji Lir najavljuje se unaprijed s datumom, kao i svaka druga predstava u programu te sezone. Na pozornicu koju je sagradio sam izlazi bez glasanja i bez tuđe dozvole. Sve što je izgubio, ansambl, katedru, jezik na kojem je odrastao, nestalo je bez ijednog potpisa. Ono što ima danas upisano je u registru s brojem i datumom. A vi? Da vam neko traži da kažete jednu stranu i da od tog odgovora zavisi hoćete li i dalje raditi svoj posao. Biste li rekli ono što se od vas traži? Ili biste otišli i sagradili mjesto na kojem vas to više niko ne pita, pa i po cijenu da prvu sezonu platite iz svog džepa. Iste godine, u istom gradu, jedna je glumica ostala bez uloge i bez kazališta. Samo što se u njenom slučaju zna tko je tu odluku potpisao i kojim riječima. Ta priča stoji odmah do ove.